Kuble yapi baro pdiang sngob hayapi shakane ka video translation. Kane ka day kalanong kabasaw jongka beginners level 4 family members vocabulary. Menta hakane kalanong ngan penkela yakiktin yakran kibaya day bat kibahayeng hasem ngan penkela yakiktin naka English shaka Hindi bat shaka Khasi. Ka video kan long kabanyera bhayapi banang ban snothu bat bantip yaki meaning. Takadaw sngaw bahaya pe nadu basdang hadu bukut kanika video kenang bapin sngaw tho bha. In English, this is my family. In Hindi, ya मेरा परिवार है. sngaw bha haka Hindi ya मेरा परिवार है. In Khasi, kane kadei kaying kasem jonga. Kenma bhai kane haka English, this is my family. Kabamud haka Hindi या मेरा परिवार है. Haka Khasi pat kamud kane kadei kayin kasem jonga. In English, he is my father. In Hindi, ये मेरे पिता है. Snabha haka Hindi ये मेरे पिता है. In Khasi ine idei ipa jonga. Kanma bhai kane haka English he is my father. Kabumud haka Hindi ye mere pita hai. Haka Khasi pat kamud ine idei ipa jonga. In English, she is my mother. She is my mother. In Hindi ye मेरी माँ है. Snabha haka Hindi ye मेरी माँ है. In Khasi ine idei ime jonga. Kenma bahai kane haka English she is my mother. Kabumud haka Hindi ye मेरी माँ है. Haka Khasi pat kamud ine idei ime jonga. She is my mother kamud ye मेरी माँ है. Haka Hindi haka Khasi pat kamud ine idei ime jonga. In English, he is my brother. Snabha haka English he is my brother. In Hindi wa मेरा भाई है. Snabha haka Hindi wa मेरा भाई है. In Khasi utei udei upara jonga lane utei udei uhenmen jonga. Kanma bhai kane haka English he is my brother. Kabamud haka Hindi wa मेरा भाई है. Haka Khasi pat kamud utei udei upara jonga lane utei udei uhenmen jonga. He is my brother kamud wa मेरा भाई है. Haka Hindi haka Khasi pat kamud utei udei upara jonga lane utei udei uhenmen jonga. In English, she is my sister. Snabha haka English she is my sister. In Hindi wa मेरी बहन है. Snabha haka Hindi wa मेरी बहन है. In Khasi katei kadei kapara jonga lane katei kadei kahenmen jonga. Kenma bhai kane haka English she is my sister. Kabamud haka Hindi wa मेरी बहन है. Haka Khasi pat kamud katei kadei kapara jonga lane katei kadei kahenmen jonga. She is my sister. Wa मेरी बहन है. Katei kadei kapara jonga lane katei kadei kahenmen jonga. In English, I love my family. In Hindi, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ. But lada phidei kenthei te pinakumne मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ. Snabha haka Hindi lada phidei shinrang te pinakumne मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ. But lada phidei kenthei te pinakumne मैं अपने परिवार से
प्यार करती हूँ. En kasi nga it ya kayeng kasem jonga. Kan mabai kane haka English I love my family. Kabomba haka Hindi lada pide shenrang te penogumne मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ. बट लदा pide कंथई te penogumne मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ. Kabomba haka khasi nga it ya kayeng kasem jonga. In English, we live together. We live together. In Hindi, हम सब साथ रहते हैं. Sngapha haka Hindi हम सब साथ रहते हैं. In Khasi ngi baro ngi shong ngi salang. Kenma bahagane haka English we live together. Kabomba haka Hindi हम सब साथ रहते हैं. Haka khasi pat kemut ngi baro ngi shong ngi salang. Kenma bahagane haka English we live together. Kabomba haka Hindi हम सब साथ रहते हैं. Haka khasi pat kemut ngi baro ngi shong ngi salang. In English, my father works in a bank. My father work in a bank. In Hindi, मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं. Sngapha haka Hindi मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं. In Khasi ipa jonga itrei habang. Kenma bahagane haka English my father work in a bank. Kabomba haka Hindi मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं. Haka khasi pat kemut ipa jonga itrei habang. In English, my mother cooks food. My mother cooks food. In Hindi, मेरी माँ खाना बनाती है. Sngapha haka Hindi मेरी माँ खाना बनाती है. In Khasi imei jonga ishat jingbam. Kenma bahagane haka English my mother cooks food. Kabomba haka Hindi मेरी माँ खाना बनाती है. Haka khasi pat kemut imei jonga ishat jingbam. In English, I have 2 brothers and 1 sister. Sngapha haka English I have 2 brothers and 1 sister. In Hindi मेरे 2 भाई और 1 बहन है. Sngapha haka Hindi मेरे 2 भाई और 1 बहन है. In Khasi ngadon arngut kipara shenrang but iwei ipara kenthei. Kenma bahagane haka English I have 2 brothers and 1 sister. Kabomba haka Hindi मेरे 2 भाई और 1 बहन है. Haka khasi pat kemut ngadon arngut kipara shenrang but iwei ipara kenthei. I have 2 brothers and 1 sister. Kabomud haka Hindi मेरे 2 भाई और 1 बहन है. Haka khasi pat kemut ngadon arngut kipara shenrang but iwei ipara kenthei. In English, my grandparents live in the village. My grandparents live in the village. In Hindi, मेरे दादा दादी गांव में रहते हैं. Sngapha haka Hindi मेरे दादा दादी गांव में रहते हैं. In Khasi imei it but ipa it jonga kishong kisa hashnong. Kenma bahagane haka English my grandparents live in the village. Kabomud haka Hindi मेरे दादा दादी गांव में रहते हैं. Haka khasi pat kemut imei it but ipa it jonga kishong kisa hashnong. My grandparents
live in the village. मेरे दादा दादी गांव में रहते हैं. Imei it but ipa it jonga kishong kisa hashno. In English, my uncle is a teacher. My uncle is a teacher. In Hindi, मेरे चाचा शिक्षक है. Snabha haka Hindi मेरे चाचा शिक्षक है. In Khasi, imama jonga idei inong hikai. Kanma bhai kane haka English my uncle is a teacher. Kabumada ka Hindi मेरे चाचा शिक्षक है. Haka Khasi pat kamut imama jonga idei inong hikai. In English, he is my cousin. He is my cousin. In Hindi, वह मेरा चचेरा भाई है. Snabha haka Hindi वह मेरा चचेरा भाई है. In Khasi udai upara arkme jonga. Kanma bhai kane haka English he is my cousin. Kabumad haka Hindi वह मेरा चचेरा भाई है. Haka Khasi pat kamut udai upara arkme jonga. In English, we are a happy family. We are a happy family. In Hindi, हम एक खुशहाल परिवार है. Snabha haka Hindi हम एक खुशहाल परिवार है. In Khasi ngilong kalong ying kabakmen. Kanma bhai kane haka English we are a happy family. Kabumad haka Hindi हम एक खुशहाल परिवार हैं. Haka Khasi pat kamut ngilong kalong ying kabakmen. We are a happy family. Kabumad haka Hindi हम एक खुशहाल परिवार हैं. Haka Khasi pat kamut ngilong kalong ying kabakmen. Kuble ya phi sajisian baro nga kermen scam ba phila nang bat phila sngaw thu ka to kat neleng ba ka ni ka video ta ya ka bam ta tang hang ni hi ngan sekundo bat phi hakalan nong ka basan jongka beginners level 4 family members vocabulary shushu sapai ya ka ni ka video na ka por but practice na ka por khanang ba phin nang bat sngaw thu kloi kloi the sumar bhaya lede and keep on learning.